Shubor nakaslem jong unong san hima. Menta kasngi ka artarik yayong arajar arpuin riu kahito sengkme hakbladan lang kahito Shillong City. Kalalet sha office ka MECL badon halum jing shai banet bot dien ya kajing ujor bala ai persha ya karyang do vinir halor kajing punan kam ni land grabbing ya kajaka ka MECL khamda yo jing bit. Kumta ka seng hakjing lam uba bal jiet jirwa kilalet ban bot dien ya kani kajing ujor persha ya karyang do vinir na UDCA ka MECL. Igom kahinyaw Trap Integrated Territorial Organization mentara si ni walay poi biang mentara si sinis pa office jo ka MECL bagi kendo UDCA rai mentara si UDCA umdan ra te lingba ju ing lah kendo additional secretary ba ngiwan kendo ru halor jong kani ka issue ba nilai ai kani ka complain kini sini baladat mata tayo baladat ya ka orang do binir halor ka jing pendon kam bakla ya ka jaka ban tur kamput ya ka jaka jaka MECL te kumtahi ngi ru nakalian juga hito badu jong ka Shillong City ila ban wan ila wan sini ban wan bot halor tong tu ka complain bang ila bu kini sini baladat te kat kum ka jing keren mentan ru badi additional secretary ru kilaong ba ya ka tu ngidang but dien ba namar bati officer mentang kimpat dan sini kidang don support Garo Hills na banta ka inspection chatai te kimpat lapor ya ban yo ban late inspect chatai te hadin gini kita yo ban one next week kintalawan pai officer sini Shillong kin saya late ban late le kata ka inspection chapo ka chatai chapo reng do venir namar ba ni kumbang itip na liang jang forest ru jang forest department ru kila simkia ba kila pentulun gikam persya gini ka reng do venir ka bala penken ki ang ki kendon jongka industri ang te kumtahi nakaliang jungi lawan butien baru nasyam tayo ngin wan butien ni halor jong kani ka reng do venir ka bangilabu ya ka complain persya jokti kumtahi kulesipo.